Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Khaidiran Nursa. Saya akan membahaskan tentang hukum syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum syarak. Soal padum hukum syarak. Jawab hukum syarak 7. Soal teh 7. Jawab wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah, batal. Soal pua makna wajib. Jawab tak buat ge beri pahala, tak tinggal ge siksa. Soal pua makna sunat. Jawab tak buat ge beri pahala, tak tinggal hana ge siksa. Soal pua makna haram. Jawab tak buat ge siksa, tak tinggal ge beri pahala. Soal pua makna makruh. Jawab tak tinggal ge beri pahala, tak buat hana ge siksa. Soal pua makna harus. Jawab tak buat hana pahala, tak tinggal hana ge siksa. Soal teh yang gekun sah. Jawab menghimpun rukun dan syarat. Soal teh yang gekun batal. Jawab hana menghimpun rukun dan syarat. Soal teh mithil wajib. Jawab lage tak buat sembahyang 5 waktu. Soal teh mithil sunat. Jawab lage mithil sembahyang tarawih. Soal teh mithil haram. Jawab lage meupat dan sok baje lemah aurat. Soal teh mithil makruh. Jawab lage haba hana faedah. Soal teh mithil harus. Jawab lage pajuhbu dan jib iya. Soal teh mithil sah. Jawab lage menghimpun rukun dan syarat bak sembahyang. Soal teh mithil batal. Jawab lage terbuka aurat lam sembahyang, tinggal saboh bandum hana sah, kage pegah li ulama. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.